Ja, soli, požuri. Dobar dan, dobri ljudi, dobrodošli u novu epizodu na Triple D kanalu. Danas ću da radim jedan video u kojem ću vam pokazati neki od najzanimljivijih situacija vezanih za sujevjerje. To vam je ono tipa, sad vidite negdje prođe crna neka mačka pored puta, znači pored vas ovako ona prođe i sad vi u sebi molite Boga, molite se na sve moguće strane. Joj, što mi mačka prođe pored puta, joj nesreća, joj ne smijem sad ići odatle. Joj, ono meni Ana rekla kad mačka crna prođe pored puta ti si gotov taj dan, tebe nema više. Hey, what happened? Ja ću u današnjoj epizoda uradim top 5 stvari, odnosno situacija vezane za sujevjere i dokazati da to nema nikakve veze s vezom. Pa mora, brate, mačka proći pored puta, ne može ona preko, ne može ona sačekat. Hajde ti Triple D prođi. Hajde Triple D prođi, hajde požuri, pa da ona prođe za vas. U svakom slučaju, dropite lajke i cabujte na kanal i uživajte u nastavku ove epizode. Izvoli sine. Ma joj žena draga, najviše me budućnost zanima. Ma jabona, daj da vidim šta će biti za 5, 7, 10 dana. Sad će šefketa kašika na tebi da budućnost kaže. Sine moj, ispruži ruke. Strah. Previše pušenja nargila, previše snimanja videa. Od ovog trenutka ti nargilu nećeš ispušiti sljedeća 3 dana. Oj, nemoj sam bez nargile. Nemoj bez nargile, sam. Šta mi još govori ruka, šta mi još kašike govore? Dobit ćeš samo 2 subscribera u sljedeća 3 dana. Ne veze YouTube, nemoj nargilu uzmet, nemoj nargilu sam. Kašike. Umrijet ćeš za 7 dana, kašike mi govore. Umrijet za 7 dana? Nemoj se trzat, nema veze, to je samo prirodna pojava. Da vidimo dalje. Oj ljudi, imam 7 dana, umrijet za 7 dana. Oj, ja radim da pristavim jednu nargilu, da se smirim. Ajde svis, ajde eto me. Uš! Ajdine, ponesi mi soli malo. Eto me ide. Ja, soli, požuri. Nesreća, gdje ću? Ja sad ovo pogledam. Jela mi se spava, Bože. Trepavica. Zaželi. Molim te Bože da mi se stvori 3-4 pakovanje kesica Hariba. Molim te Bože da mi se stvori čips! Molim te Bože da sutra dođe do 10.000 subscribera! Čekao. Reci Marki, šta je bila pita Nana? Možeš li pereš tvrđaču, imaš li čemu pratiti? Koji je danas dan, čekaj da vidim. Znači sad utorak sam pravo odjeću. Šta Nana čula za utorak da si pravo odjeću? Evo je trči prema telefonu, jel? Šta ti je Nana bona? Šta je bila Nana, Gdje ćeš pola odjeću utorkom, brat? Jesi ti normalan? Jesi ti dobar u glavi? Jesi ti čitak? Šta ti je bolan? Ama Nana bona! Šta moja trenerka zna kad je utorak, kad je srijeda, kad je četvrtak? Šta moje gaće? U ovo znaju kad je petak, bona i subota ili utorak, Nana draga.
Pa nema to veze, ne smiješ utorkom, to se toliko prenosi godinama. Neće više. Ja kad budemo svoje, moje će samo utorkom prat. I nikad više. Znači, bit će farz u kući, utorkom se samo smije prat odjeća i sve utorkom. Dobro si naradi šta hoćeš, volite Nana. Tako Nano, hajde, volim ja tebe, hajde Nano, laj mare, hajde.